laba bethola umuntu ozobakhuphuleka idlozi libe namandla so idlozi manje lakhuphuka ilona elinamandla lapha kwi-spirituality ukudila nalesi silwane ngoba vele lesi silwane sikhupha indawo yalo leli dlozi so vele yimpi leyo kodwa edinga ukuthi idlozi njengoba lithula ubona ukuthi lesi silwane idlozi lithi malikhala libone ukuthi akekho umuntu ongakwazi ukuphakama la ekhaya ayinqobe limpi ngoba kufanele kube khona umuntu osemzimbeni oyedwa ozoba nengqondo e-right bese ethola umuntu othize ozomsiza naloyo muntu kungabi umuntu onephawu encane ngoba uma uthi uyasuka kumuntu osiza ngesiZulu bese uthola umuntu onephawu encane lezi zingabulala ngokubulala fanele uthole umuntu onephawu engaphezulu kwalesi simo engibhekene naso la ekhaya bese ekukhuphula ngokulekelelana nedlozi lakho bese idlozi lakho ligeyina amandla lihambe liyobulala lezi iy'lwane noma liyoxosha lo moya walezi iy'lwane kodwa ikhona ithola ukuthi angashona emhlabeni ngoba iy'lwane mangabe seziphuma nedlozi ngeke lisakwazi ukuphinda libuyele kulena ethe into ezokwenza usezosale empty bese zimshaya kalula lezi iy'lwane akade ey'thathile so leyo thina noma inhlobo kungenzeka umuntu asebenzise kuyona. Umuntu ubona utholakala kuphi nakuma-social media? Siyabonga Mindlo kakhulu ngiyabona ukuthi le topic iyadinga ukuthi ngempela icutshungulwe mhlawumbe umuntu uyithathe kancane ngokwelevel yami kwi-spirit ukuthi ngi-powerful kanjani so mhlawumbe ezinye izinto ngiyithatha kancane ngoba kade ngadlula kuzona ngiyabona ukuthi abalaleli yizinto abafunda kakhulu especially laba abalaleli laba abantu nalaba abavela emafamilini anazo lezi zinto kodwa Mindlo before ngikhipha ama-details yami ngikhiphe inamba yami ngifuna ukubatshela abantu ukuthi banenhlanhla ngoba njengoba ngibuye eKempton Park abantu bakhale kakhulu bathi isikhathi engisipenda eGoli sincane kakhulu ngenxa yalokho Mindlo ngase ngiphinda ngihlela esinye isikhathi ukuthi ngize mina sengizohlala nabo one ngezizayo so kuyi-13 Mindlo 13 May 13 kule nyanga esikuyona Saturday lapha eMountain View Estate number 1074 kwaMhlanga kwaNdebele i-address ise-Mountain View 1074 and number 1074 ngizoqala ekuseni ngo-9 Mindlo ngizobe sengikhona ngeyi-13 zikaMeyi kuzobe kuyi-Saturday next week nje for weekend ezakhona namhlanje lapha esikwazi lezinto sizixoxe ngiphinde ngibanikeze ikhubalo Mindlo lokuthi ngibanikeze